Eka mutengurukire nshuti banywanyi bacu mukomeje kumviza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ijyanye no ku migabane y'amakungu yakorewe abahereye mu karere k'ibiyaga binini kanamwe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi makomine agiye atandukanye turi ku igenekerezo rya 11 ndamukiza na 24 tukaba tugarukanye amakuru atosaba yatorwa n'abamenyesha makuru bacu bahereye ijyanye no cane nka mwaje gufyanda sabone kutarabikora manuka munsi video ya 10 jambo sabone fyande ko racubona nakazoya nyine fyande ko amatuje turabana amakuru tukugeza kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe tuba twabatunganyirije ngaha kuri Burundi News TV Empire, aho tuba turebera hamwe amakuru agiye asohoka mu itangazamakuru, amakuru ari kuvugwa muri ako kanya ndetse nk'uko mumaze kubimenyera kibana muri politique diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru amenyekanye muri aya masaha y'ijoro ni amakuru akomeye cyane. Murabizi ko igihugu cya Ukraine kimaze imyaka igera kuri 3 gihanganye n'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin ahanganye na Zelensky hariya mu gihugu cya Ukraine. Murabizi ko igihugu cya Ukraine kimaze iminsi myinshi ama etage kwangirika gukomeye cyane kwikorwa remezo bivanye nuko Putin yahagabye ibitero bikomeye cyane. Putin uko abivuga we avuga yuko ari ibikorwa bya gisirikare atari yavuga ko ari ibikorwa by'intambara nk'uko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bugenda abo bivuga. Amakuru agezweho n'amakuru ari kuvugwa biri kuvuga ko Ukraine hano muri Repubulika ya Rusange ya Kongo ese bigenze bite. Ni amakuru tubazaniye ni n'ikiganiro tugiye kubagezaho, mbahaye ikaze mwese aho muri hose. Murabizi ko igihugu cya Ukraine kimaze iminsi myinshi kiri mu ntambara ikomeye cyane gihanganyemo n'igihugu cy'Uburusiya. Bikavugwa yuko iki gihugu habuze gica habuze utsinda undi ahangaha muri Ukraine, dore ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byagaragaje ubushake bwo gufasha igihugu cya Ukraine. Zelensky bityo yihagararaho Vladimir Putin bivugwa yuko rero atari yatsinda urugamba nk'uko yari yabiteganyije cyangwa se uko byari biteganyijwe. Icyo tubivugiye ni iki? Ubu ngubu igihugu cya Ukraine kiri hano muri DRC Congo. Amakuru amenyekanye nuko Zelensky hagiye kubaho amasezerano akomeye cyane hagati y'iki gihugu cya Ukraine n'igihugu cya Congo kiyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Ibi bisobanuye iki hagati y'ibi bihugu? Ese ni izihe ngaruka biragira kuri M23? Ni izihe ngaruka biragira ku mibanire yari isanzwe y'ibihugu ahangaha muri East Africa Community? Muri uyu muryango murabizi ko igihugu cy'u Rwanda kitameranye neza n'ibi bihugu vyombi, igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Ni ibihugu bitatu mu by'ukuri bihanganye mu magambo bisubizanya bivanye nuko bigenda bishinjanya gufatanya cyangwa se gufasha imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ubu ngubu igihugu cya Ukraine biri kuvugwa yuko kigiye gutera inkunga zikomeye cyane z'intwaro zigiye kuzajya zituruka muri Ukraine, bityo zikaza gufasha igisirikare cya leta FARDC kuba cyakwirukana uwo bita umwanzi umaze kumenyekana ku izina intare za Saranga, ubwo ni M23. Ibi ngibi biri kuvugwa yuko ingabo za Ukraine zigiye kuza hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biteganyijwe ko nubwo batavuze isaha n'umunota ariko biteganyijwe ko ibi bigiye kubaho ndetse ngo biragira umusaruro ukomeye cyane ku ruhande rwa FARDC. Ibi ngibi bije nyuma yuko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo atabaje amahanga ndetse n'ibindi bihugu bigiye bikomakomeye kumutabara cyangwa se kumuha intwaro zakwifashishwa mu kwirukana umutwe wa M23. Ibi ngibi nubwo yakomeje kugenda asaba amahanga ibi mu nama zigiye zitandukanye zabereye ku mugabane w'Uburayi cyangwa se muri Amerika, umukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yakunze
kugenda agaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gufasha umutwe wa M23 kandi avuga yuko igihugu cye cyatewe ngo ni n'abanyarwanda nk'uko abivuga. Avuga yuko umutwe wa M23 ari umutwe waturutse mu Rwanda, umutwe wa M23 uhagarariwe na Lawrence Kanyuka na Bertrand Bisimwa, bakavuga yuko urwo ari urwitwazo rwo kudashaka gusubiza ibibazo bari kwibaza, ndetse M23 n'ibyifuzo iri kuba yasaba ubutegetsi bwa Kinshasa. Aya masezerano abayeho nk'uko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike n'abakurikiranira hafi iby'iyi mirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nuko bakomeza kugenda bagaragaza ko igihugu cya Ukraine ari igihugu gikomeye cyane, nubwo bamwe na bamwe tugenda twumva ko cyashegeshwe n'intambara cyagabweho n'igihugu cy'Uburusiya na Vladimir Putin, ariko bagaragaje ko igihugu cya Ukraine ari igihugu gikomeye haba mu bya gisirikare, haba mu by'intambara, ndetse no mu by'intwaro, ibigwanisho. Rero basobanura yuko kiramutse kije ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ibintu byarushaho gukomera ndetse cyazana n'ibitwaro bya kirimbuzi, dore ko bagiye bavuga yuko igihugu cya Ukraine cyihagazeho mu bya gisirikare. Ingero bagiye batanga, bavuze yuko ubu ngubu igihugu cya Ukraine ari igihugu gihagaze neza, kubera ko ngo n'Uburusiya bwo bwacyo, Uburusiya murabizi ni igihugu cy'igihangange ku isi, cyananiwe gutsinda iki gihugu cya Ukraine. Ibi ngibi rero bakabisesengura bavuga ko iki gihugu kiramutse kije hano muri Kongo, ibintu byarushaho guhindura isura, ndetse banavuga yuko M23 yahita irekura vuba na bwangu ibice yigaruriye. Bakavuga yuko igihugu cya Ukraine ndetse n'abasirikare b'iki gihugu bafite ubushobozi bwo kwirukana M23. Antoine Felix Tshisekedi mu byishimo bikomeye, Christian Chiwewe ndetse na FARDC Wazalendo FDL, abasirikare b'Abarundi SADC. Ibi ngibi nubwo South Africa yahise ibyikoma ivuga yuko yagize ikivuga, mu by'ukuri nubwo bitaramenyekana, bamwe na bamwe mu bayobozi batangiye kugenda bareactinga bavuga bimwe na bimwe kuri aya makuru ari kugenda avugwa menshi ku gihugu cya Ukraine n'imikoranire mishya hagati y'iki gihugu n'icya Kongo. Rero ibi ngibi bikaba bikomeje kuvugisha abatari bake ku isi, bavuga yuko igihugu cya Ukraine kigiye kuza muri ibi bibazo, ibintu bizarushaho gukomera. Ni amakuru igihugu cy'u Burundi cyo cyakiye kare ndetse cyanishimiye, dore ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye we yatangiye no kwandikira mugenzi w'igihugu cya Kongo ku makuru dufise ngaha, yishimira ndetse anakomeza mugenzi wa Antoine Felix Tshisekedi, bavuga yuko ahangaha intambara bayishoje. Antoine Felix Tshisekedi Kinshasa we yagaragaje akanyamuneza gakomeye cyane nyuma yo gutereranywa ngo n'ibihugu yise ibikomeye, agaragaza uburyo yatewe n'abadwanyi cyangwa se umutwe ngo witerabwoba nk'uko akomeza kugenda awita, bakamwima amatwi bwa nyuma na nyuma ngabonye ugiye kuba yamukemurira ibibazo. Abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bo barakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane, bavuga yuko ibi ngibi byahita bigira ingaruka bikomeye cyane ku baturage ba Kongo. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi kuba muzi ndetse n'uko bamusobanura abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'abakurikiranira iby'iyi politike y'uyu muperezida Chilombo, Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, bagaragaza yuko uyu muperezida akunda kugenda hubuka bikomeye cyane, bivuze yuko banamuhaye ibitwaro bya kirimbuzi nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza.
yabikoresha bikarangira birimbuye abaturage. Ingero zatanzwe ni igihe indege za Sukhoi 25 zakoreshwaga hariya mu rugamba, n'ubu ngubu ziracyakoreshwa bikangiza abaturage ibikorwa byabo ndetse nabo ubwabo, dore ko abatari bake bamaze kuvanwa mu byabo n'intambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bivanye n'uko indege yagiye irasa ntacyo yitayeho. Bikavugwa yuko hari amategeko aba yatanzwe na Antoine Felix Tshisekedi ndetse n'abasirikare bagiye bakomakomeye bayoboye urugamba hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi ngibi uko bagenda babisobanura bavuga yuko nimba yarabashije kuba yarasa abaturage be abita ibyitso bya M23 nk'uko nawe abyivugira, yavuze yuko ngo hari ibyitso, hari za maneko za M23, bityo bigasobanurwa yuko bari abaturage bagenda bicwa, abahohoterwa, ari umugambi wa leta ya Kinshasa. Abaturage bo na societe civile bakunda kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane, bakavuga yuko ibingibi bidakwiye ndetse bitoreye perezida uzabarimbura nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Societe civile yo ikomeza kugenda igaragaza amakuru akomeye cyane, igaragaza n'imibare imajije kugerwaho, imajije kwiyongera ku buryo bukabije cyane, imibare y'abakomeje guhunga n'abavanwa mu byabo n'intambara, bivanye n'uko n'izi ndege zikomeza kugenda zirasa mu by'ukuri ntacyo zitayeho hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Barakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga ko Zelensky naza ngaha mu gihugu cya Kongo tayari n'igihugu cy'u Burundi azaba yakigezemo. Hari amakuru ari kugenda avuga yuko igihugu cy'u Burundi cyo kiri gusaba imyimenyerezo ikomeye cyane ndetse no gutegwa inkunga mu bya gisirikare. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru ko igihugu cy'u Burundi cyikanze cyarenze umurongo ntarengwa ngaha wo kohereza abasirikare hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, dore ko bagiye bagaragaza ko igihugu cy'u Burundi kimaze gutakaza abasirikare benshi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nubwo Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza ko imibanire yabo ikomeye nta n'icyayihungabanya, ariko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'abakurikirana hafi y'imigwano bagaragaza ko igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri nubwo kiri kwakira amafaranga menshi cyane ari guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bivanye n'uko gifiseyo abasirikare bari kurwana ku ruhande rwa FARDC no ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bakomeza kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi aricyo kizakomeza kugenda kibihomberamo mugabo, dore ko ngo amakuru ahari ari uko igisirikare gikomeje kuba cyatakariza ubuzima mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nubwo imibare nyayo igihugu cy'u Burundi ndetse n'ubundi butegetsi bwa gisirikare cy'u Burundi buri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo budakunda kugenda bugaragaza imibare ya nyayo iri ngaha kubaguye ku rugamba, ariko amakuru avuga yuko abasirikare bo bamaze kuba benshi mugabo bari kugwa hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Si Abarundi gusa, nubwo bakomeza kugenda bagaragaza yuko Sadeke nubwo yaje nk'igisubizo hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa, ibi ngibi byakomeje kugenda bigaragara ko umutwe wa M23 ukomeje kurusha imbaraga igisirikare cya leta ndetse n'abakomeje kurwana ku ruhande rwa leta ari rwo rwa leta ya Kinshasa, Sadeke ndetse n'Abarundi. Umutwe wa M23 bivugwa yuko ufite imbaraga nyinshi mugabo uri gukomeza kurwanya wivuye inyuma aba baje kurwanya uyu mutwe wa M23 harimo Sadeke n'ingabo z'u Burundi. Umutwe wa M23 uzwi ku kazina
k'intare za Sarambwe ukomeje kwerekana kwihagararaho bikomeye cyane ndetse no kutavugirwamo, dore ko kuri ubu umutwe wa M23 ku migwano yavuzwe uyu munsi nta migwano myinshi yabaye usibye ibisanzwe byo kurasana bya hato na hato, nubwo bamwe bari kuvuga yuko tugendeye ku bamenyesha amakuru bacu bari herereye hano mu buseko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cyane cyane Igoma, bakomeje kutugaragariza amakuru akomeye cyane bavuga yuko habayeho kurasana ariko vya hato na hato, ndetse bakanavuga yuko hari bamwe bari no kuvuga yuko ari imyimenyerezo ya FARDC ndetse n'imyimenyerezo ya M23. Bamwe bagakomeza kugenda bagaragaza yuko M23 n'ubundi ikomeje gusatira umujyi wa Goma, nubwo umutwe wa M23 binyuze mu muvugizi wawo uvugira uyu mutwe mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka akunda kugenda hagaragazwa amakuru akomeye cyane bavuga yuko ngo uyu mutwe udashishikajwe ngo no kuba wafata umujyi wa Goma. Nyamara abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakunda kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga ko ayo ari amayeri y'umutwe wa M23 nta kindi kiwuraje inshinga ari ukuba bafata uyu murwa wa Goma uzwi ni umurwa ukomeye cyane, ni umujyi ukomeye cyane, bikaba byabera ikibazo gikomeye cyane ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi. Bakomeza ku rundi ruhande ariko bavuga ko byabagora cyane, byagora umutwe wa M23 kuba bafata uyu mujyi wa Goma, ndetse bakanashingira ko 2010 uyu mutwe wigeze gufata uyu mujyi wa Goma, ariko amahanga yasagurukira icyarimwe bavuga yuko M23 ifite kuba yarekura umujyi wa Goma. Bakibaza bati ibi ngibi si bizagena nkuko byagenze mbere, dore ko amahanga ataba yumva na gatoya uyu mutwe wa M23, dore ko uyu mutwe wakunze kugenda ugaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko bakeneye uburenganzira bwabo ndetse bashaka guhagarika ingengabitekerezo ya jenoside n'urwango rukomeje kwiyongera hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'ihohoterwa no gufata ku ngufu abagore n'abana. Nubwo M23 yakunze kugenda igaragaza ityo irega n'ubutegetsi bwa Kinshasa, amahanga mu by'ukuri akomeje kuyitera umugongo, ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakunze gusaba uyu mutwe wa M23 yuko wakujya mu bigo by'ingabo zabaye retired, bakajya mu bigo bagahabwa izabukuru ngaho kugira bakomeze guteza umutekano muke mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibi amahanga bivuga, nubwo bimaje kuvugwa n'ibihugu bikomeye cyane, M23 yo tayari yahise igaragaza yuko itazasubira inyuma kundi, ndetse izaharanira uburenganzira bwayo ndetse n'ubw'abaturage ba Kongo. Ivuga yuko abaturage ba Kongo babuze kirengera ndetse bakomeje kugenda bahohoterwa. Bavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kubembera urwango rukomeye cyane ku batutsi b'abakongomani, bakomeje kugenda bahohoterwa bikomeye cyane hariya muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ibyo rero ngo bikatera impungenge zikomeye cyane umutwe wa M23, ari nabyo byatumije umutwe wegura intwaro bivanye n'ihohoterwa ryari rikomeje hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 ukomeza kugenda ugaragaza amakuru akomeye cyane, ugaragaza n'ubwicanyi bukomeje kwiyongera hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bakavuga yuko ibi rero bigirwamo uruhare na Antoine Felix Tshisekedi utabuze ingabo ze za FARDC ndetse n'indi mitwe y'iterabwoba, dore ko umutwe wa M23 ariko wayise n'imitwe yasize ikoze jenoside mu Rwanda ya FDLR Mata 1994. Bakavuga yuko rero uyu mutwe wa FDLR wo ukomeje kuba wagaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23 kandi ukomeje
kuba wagira uruhare mu kwiyongera kw'ingengabitekerezo ya jenoside hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi ngibi bigatera impungenge igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23 kubera ko ukomeje kugaragaza yuko abaturage bahariya ba Kongo bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane bivanye nuko abagore n'abana bakomeje guhoterwa bikomeye cyane n'ubwicanyi bukomeje kugenda bwiyongera bitewe imbaraga ndetse bitewe inkunga n'igisirikare cya leta FARDC ndetse n'ubutegetsi buriho buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi. Ibi ngibi bakagaragaza ko rero kaba ari akarengane gakomeye cyane ndetse bazakomeza kuba barinda umutekano w'abaturage nk'uko bisanzwe. Ibyo byose rero akaba ari byo mu by'ukuri duhanze amaso n'izi nkunga zikomeye cyane ziri kugenda zituruka muri biriya bihugu bikomeye cyane, dore ko bari kugenda bamwe na bamwe bagaragaza ko byaba bikomeye cyane mu gihe ibi bisasu bya kirimbuzi bifitwe na biriya bihugu bigiye bikomeye ku isi byaza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro mu makuru yaragezweho. Ijoro ryiza.